lentswe le monate la Nicole Mulen a re binela monate go le Sedi FM a ona ntho monate jalo ka motho a tseba o binela morena a ina le lentswe le monate go tlontswela le monate jwa ye banna le kile la bona bana ba rona ba kenang ho hana re bitsa ntwe le re ke idols le di bitsang tsa talente tse ai hona le bana ba bang ba kenang fela mono hle hle a ke o ye nthong e tshwanang le eno ska iphoqa mono ha tshebuwa ka wena hona le ausi monganeng a kene hona mona o idols ke mo shebelletse a ke tsebe kapa ona bina sehlopheng se seng ona tsheya fela le bana pele ba bina o ya ba tsheya ne ine ka mohlomong aka ka itshwara hanyane mono pele a tsheya ba etsa ba bue le bana hantle bana ba se ke ba tswa pelo tsa bona di le bohloko di robeile empa hanto e se ya hao o ske wa ya mane ai baba mba we jo baba nga ke tsebe ba thetswa ke bo mang hore o tseba o bina aba ya o idols yo aipoqe motho aipoqe televisioning man hanto o tseba hore a se yona o itukise pele man bana ba rona ha le ya bo idols reheza ako fete o batho ba bang ba o trainang ba o traine hore o bine jwang o etse jwang isem fela o ye mano idols man o ilo bina fela o sa tsebe ntho tlo bina o sa tsebe rona o tlo etsa jwang mono o heletse ba re o ahlame o etse dintho tsena ka o fela a re batle bo ma ahlama mane re batla bo mabina man re batla motho a binang motho e utlwang hore mona ho ya binwa mona a ke le fete ke le thole batho ba mmino ba le rehezise hantle ba tsebang dintho bana ba bang ba rona ba ya mono ba iphoqa man ba iphoqa ka ke bone mo mong ne ba bile ba beile stene ba fa stene karetinyana tsena tsa bona ke ntwe bohloko mo mamedi ke o jwetsa ntwe kgolo hona le mongana a tlile ka ba rwena stene bile se betere fumana ngwana moshimana ile mono a tlaila hore nonyana tsena tse reng ha di be di thole di le hodimo mane di shebile television ba di khona ho e bona e re ha tlaila tsona di ipinela di re wa tlaila di be di itholela di re jo ai khona